nắp awang pan lok top chine yan ha yang phe me nikha bu yok bu kia em vậy anh em chấm lok ha hymn number 276 yelak lok ha hymn number 278 278
lan na mai wang ne mong mai to bu chai ha nhảy metric part bu mong mai to bu rupees 500 man ton metric part bu mong mai to bu rupees 500 malam metric part bu mong mai to bu rupees 500 pham lai rupees metric part bu rupees mong mai to bu rupees 500 panwang metric part bu mong mai to bu rupees 200 ni phi pi metric part bu mong mai to bu rupees 500 tai mai si metric part bu mong mai to bu rupees 500 in phiang mat metric part bu mong mai to bu rupees 500 ngun long bio part bu mong mai to bu rupees 1400 leli bio part bu mong mai to bu rupees 500 ti ting mai bio part bu mong mai to bu rupees 500 em man pai bio part bu mong mai to bu rupees 2000 signa mong mai to bu rupees 500 em min po mong mai to bu rupees 500 ngun ngam mong mai to bu rupees 400 in tanin mong mai to bu rupees 400 e hong pi party mong mai to bu rupees 500 chai mai party mong mai to bu rupees 500 takai party mong mai to bu rupees 500 in wangkai party mong mai to bu rupees 450 pi lem hu noksa chawa yupan da mong mai to bu rupees 1000 el pangchin scotty chawa tamwan da mong mai to bu rupees 500 tim tok tak mai tambu mong mai to bu rupees 1000 panwang yupu me chamba se mong mai to bu rupees 1000 in ngutok nok chawa tamwan da mong mai to bu rupees 2000 em chailei la chawa tamwan da mong mai to bu rupees 500 pu pai metric part bu mong mai to bu rupees 500 khonyai metric part bu mong mai to bu rupees 2000 khonyam nok chawa tambu mong mai to bu rupees 2000 taplu honman nok chawa tambu mong mai to bu rupees 10000 pi songna metric part bu mong mai to bu rupees 1000 alamla nok chawa tambu mong mai to bu rupees 500 pangchong s metric part bu mong mai to bu rupees 500 chawang bie exam phalak ai mai yopa to bu chingne rupees 200 che easter ma exam phalak chingne mong mai to bu rupees 300 yin pang ti bio pass bu mong mai to bu rupees 500 yipu yaipu nok chaw dambu mong mai to bu rupees 200 phaingam metric part bu mong mai to bu rupees 300 ngapuang metric part bu mong mai to bu rupees 1000 honkai metric part bu mong mai to bu 1000 tai mercy nok wi bu tayup chemwan da mong mai to bu rupees 3000 ya wing metric part bu mong mai to bu rupees 1000 Ripika bio part bu mong mai to bu rupees 500 angin metric part bu rupees 500 yinglong nok pai metric part bu mong mai to bu rupees 1000 Manun MTV sin so bu mong mai to bu rupees 2000 chatai metric part bu mong mai to bu rupees 2000 chingu bio part bu mong mai to bu rupees 500 ke wange metric part bu mong mai to bu rupees 500 khyang nyai nyam chawa tambu yupan da mong mai to bu rupees 1000 mongna yong chui metric part bu mong mai to bu rupees 2000 sanglup hai apin metric part bu mong mai to bu rupees 500 manthron metric part bu mong mai to bu rupees 500 yang new metric part bu mong mai to bu 1000 min nyan ba net exam phalak chingne yupu ma cham pha rupees 500 si jingso metric part bu mong mai to bu rupees 1000 non lem is SLC to mengai bu
mong mai to bu rupees 5,000. M Jim J mong mai to bu rupees 2,000. Sandy mong mai to bu rupees 500. Ngun Li Mitrik Pat Pu mong mai to bu rupees 1,000. Hing Long hai Nukong Finance Palak Jingna Yupaja rupees 500. Pangjai is SLC mong mai to Yupu Macham Paja rupees 500. Greece coming need exam Palak Jingna mong mai to bu rupees 500. Minyanyan by Mitrik Pat Pu mong mai to bu rupees 500. El Manyai BU Pat Pu mong mai to bu rupees 2,000. El Mani hai El Li Jiao Mitrik Pat Pu rupees 1,000. Lai Ying PTS Sobu mong mai to bu rupees 500. W Khammai Mitrik Pat Pu rupees 1,000. Mantai Mitrik Pat Pu rupees 500. Wang Ai Mitrik Pat Pu rupees 1,000. Sapong Mitrik Pat Pu mong mai to bu rupees 1,000. Khoang Mitrik Pat Pu mong mai to bu rupees 2,000. Ngip Kai Nguli Ni exam mai pha bu mong mai to bu rupees 500. Tongmat MTC ya pai pu mong mai to bu rupees 500. Chanit PA Pas Pu mong mai to bu rupees 500. Tak Yong Mitrik Pat Pu rupees 500. Ya mong mai to bu rupees 500. Sol Long Mitrik Pat Pu rupees 500. Phong Wang Pai Chào Tam Wan mong mai to bu rupees 500. Mission Jing M Ting Ye March April 2024 June rupees 2,000. L Phong Ya March April 24 June 2,000. E Mosa March April 24 June 2,500. M Chiong March April 24 June 1,000. Pai Wang March April 24 June 1,000. Ngam Hoi March April June rupees 1,000. SP Zai March April 24 June 2,000. W Pang Chong March April 2024 June 2,000. El Tak Yong March April 24 June 3,000. M Pang Mat March April Me 24 June rupees 3,000. Apak UBI March April 24 June 6,000. Nếu tàu hay mẹ sao mong mai to bu chẳng có lạc mong mai to bu Pang Chong S Mitrik Pat Pu rupees 500. Ya Wang BA exam Palak Jine Yo Paje rupees 200. Che Easter BA exam Palak Jine Yo Paje rupees 300. Ying Pang T BO Pat Pu mong mai to bu rupees 500. Yi Pu Nok Chào Tam Pu mong mai to bu rupees 200. Phai Ngam Mitrik Pat Pu rupees 300. Ngip Wang Mitrik Pat Pu rupees mong mai to bu rupees 1,000. Hun Kai Mitrik Pat Pu mong mai to bu 1,000. Tai Mercy Nok Wi Pu De Yu Pa Sa mong mai to bu rupees 3,000. Ya Wing Mitrik Pat Pu mong mai to bu rupees 1,000. Ripika Bio Pat Pu rupees 500. Angin Mitrik Pat Pu rupees 500. Yinglong Nok Pai Mitrik Pat Pu rupees 1,000. Manun M Division Shobu rupees 2,000. Yanyu Mitrik Pat Pu rupees 1,000. Minyan Ben need exam Jingne Yuk Paje rupees 500. Jingsho Mitrik Pat Pu rupees 1,000. Null Lem is SLC Top Meng Aibu Jingne rupees 500.
aneu tàu phải chăm chế sa new site charge chính nè new site charge construction chính nè donation pha bulan min el awang angha rupees 1 lakh apong some new word rupees 500 lichai rupees 5,000 ti chingku sako khung mon down rupees 50,000 tawa totok chingku aneu mongmai to bu tong pai ngo nang nok chaw tampa se mongmai to bu rupees 500 mi se lok tu cha chun word mi chi khai bio pat pu te mongmai to bu ngunya and unknown rupees 1,000 mongmai to bu el mong nhai tompang word Hayim Frost Division ma ngai bu mongmai to bu Miss Pay New M Wang Now rupees 500 Hayim Messi Wang Now metric part pu de mongmai to bu rupees 1,000 Tuli metric part pu de mongmai to bu rupees 1,000 Ngamong party mongmai to bu rupees 1,000 metric part bu chakap aneu ying non chakap metric part bu aneu ying non MA pass bu mongmai to bu rupees 1,000 machine aneu machine jing na pha bu to wa Manching Jaglom Ward rupees 2,000. Miss Upi need exam Chingna Yop Pase Yop Champase Mongmai Topo rupees 500. Pabalanda Kawang Anyene Muimachi. Thank you. Mulanta na mai hadaw ma sako kung mapu information palak jing yong nang teman pai May 26 ma sako kung yak toy chimbuni ngonang hadaw kay ma advance pre knowledge sing ngolak jing na chaidam nang teman handicraft yuida kawang muiman bu yak toy lengetan lak jing na anyo Hangipa lam no mana kawang jingna to bu phau ya pe ado tim tan ngolak jingna May 26 ma hado ba lekeng 26 akam ba hanyu ni a sako khung yak toi chim bu ni ngonang cha sa do chai tam nang yong wanda anyo additionally moila na shing ngolak jing information ja chau nang chai tam mu nang the moment KBCM yop noka kadong nyuma Asian country ma largest church declared na meng bu ni wanga European countries land, Asia countries land, allow cha thai India within laylak ching na paibu, teman oo mongo daw budo sing nang nginang. Hayang buyoy, hadaw community road, chow ya boy ya cha hai chow nang. Teman hadaw mongo pula nanu sakpu si ibu yeche. But it could be your children, it could be my students. Teman hayim lan mu ngolak, teman kunyak katalan mu ngolak. Hadaw jingna teman civic sense sing ngolak jingna yoi ha bu mitai yoi ying bu botol lam yu de yevin nak jingna teman ye chao au he chao lak jing ma student community student body hadaw we the wire jing shau bai down pai si chao sing nang hayang boy down ma au he akung wang ye chao da bu da au he pa the responsibility ye pa da bu da public areas church compound yong nunu shak shak ang nang yoi individual self Civic sense ang yang hatawa yui
area yoi jing yoi ka dokse te yang yoi ha bu students and teachers mang anang no man school manyo nang pa Sunday school teachers ta no mang anang hadaw lan the civic sense na wan the mu te man hadaw kan ding olak nu sha ka yang lak mithai cover sweets chips cover hadaw gi yun lak jing na anye yilak pa iman the update na meng kai yu yong lan pa yong lan long mai lan te mano na halang ki ha yang hadaw hau kan di yun pa miya da ngoy ka ta lan pai boy hadaw hai ok bu yang chawa apang ma second third floor till the ground floor manwe ok bukai hadaw kadong yu the largest church declare na meng da bu da imana yeng tung kai yeng mok kai ngin yong vun yang hadaw kan de leilak ching na pai nang hayang boy we show our backwardness teman yuwang yung boy teman yok yu shang bu teman nunu shak bu area ma nang hadaw kai ma ching mai lam langa au he di abu kan de tai ye hayang boy kong gumbu chim bu nyoi ma hadaw civic sense chao shing ngolak ching na community road hadaw steps mong ma slipper auto bu yang half pin auto bu yang hangi to bu hadaw da au he leilak shi if not us hadaw kai ma kan ding bu bai chao shing o sa do chai dam nang thank you Cimu melanda ini baca sukra saya yang salam pumanok sucing menma China temnang sawu hibang ma pumanok bombo ondam singna tamlak cingna hibak yanang tau some tobo tamaki I haunang teman pai Mr. Yengkap Army retired DSC ma re-service join na mengbu menme awang pa first pay awang pa first pay rupees 65,000 ya talo ward ma ngonang I phabo do China tamnang ane teman pai Miss Ngunpong Angmoy metric pass pu menme rupees 1,000 panang phabo yen nok salan da kawanga yalak pa moy mantam si dokumen so ngobu pers ta to yang ngonang nginu ngonang teman pai pencong kunyak iba mena konlon singonang KHONLON konlon singonang tu kai apuba office ta paye hado yalak chine hado ngalan China tamnang pumanok calendar mongobu ki tinia Nagaland Missions Movement tai ta monang tu kai hado tai dam yong baye so lak chine mulana yu pasut kai usa do China tamnang tini bu tai dam menma in bele fi yang bu ayang boy ma bu nok salana do mantau bu ki u China ayang boy tau bulane nomno ya pai nang bai samong hamnang ane bai chance kata dame tanap yi pai bu tham ngoya boy ngui klak hat miu ado envelope ya pai bu ok lak se ado ngalan China tamnang au yan ocean ne Nagaland Missions Movement chingna envelope phadagi tobu phadagi pumanok suching menma mong mai bu no menyong phawang alan China tamnang kawang yalapa moy mansi yalapa pumanok calendar mongobu ki mini 4th May 2024 ma staff coordination meeting yong mai ya sobu ngalan pangyo hade China tamnang date 29 matayangge ane 30 ma ong ye yang ge teman pai channel mobile walang nokti mission center pastor installation taida teman nyumba weyang mission board ana dikon ana youthland tayang installation taida yong mai ya yi bo tongalan channel tamnang ane nokti mission center ngopu pumanok katalane kebisiam pumanok ta kawang ya yang salam atau ngalan channel tam yang kai si bo do pha tamnang on a date 26 to 28 April mongma tubu down pumanok revival taida mayong ya yangki atau speaker netaman by Reverend Dr. Pong Sing
game director ในปายเจปงเจ evangelist KBBB อันนี้ counselor ใน KBCM มาปูเสาชันอยู่ปาลันองยังกีตมันมวยลันเนี่ยอยู่ประจำบุกไก่อัตริบาบุลไทยดำยงไม่ยะซอยังยีบัวตงเงาลันใช้ในตำนังอันนี้ตมันไป speaker ปานองปู Reverend Dr. Pong Sing อันนี้ปายเจปงเจ evangelist อันนี้ตุบุตอนผู้มนุษย์มุบุลันเนี่ยคือมันยังบุกเข้าอย่างสลัมKBCM ผู้มนุษย์เตใช้ทำยังไงสิบัวตงเงาลันโอปังอยู่หาเดใช้ในตำนังUnited Baptist Church Mirapani Revival Thaidam 19 to 21st April mongma ngoyangki speaker ane counselor ne taman phai prayer warrior ministry mon mapu iman pachelan new malan omyangki iman report isame Mirapani United pumanok ma 40 household ngonang sinang noktan tali ngonang sinang hatoyome kunyak noktan pli kunyak lano noktan pli nanjing Mirapani maching yoy ngonang sinang iman mabu kemyan nabu kawang yayang salam chana tamyang kay sibu hatu chana tamnang ane nokti mission seminar hatu thaidam me taman bhai pai chai pongba former mission chairman iu omyang ngonang ane iman thaidam yong mai ya thainang ado seminar Taidam 50 churches tanga pumanok mo po katalan omyang onang taidam yung may yatay nang ane kawon dam yung palak ngaw yung non Christian lan siyong sangonang ataw yung mo po ataw seminar taidam yung me noktan ni nanjing Christian na mengyang bepti yatam po ataw ngaw lan no China ngay tiya tinyi tiya kamba taidam ngolak ngani ilang onang to kay iman chung alam chingnew yu po machampa sa ibu ataw ngaw lan no China tamnang taman bhai nyuma chaipo konyak chairperson yupo committee walu ward information jaki phanang walu ward yupo committee lan 2 pm mission nok me meeting olak to ke member lan moilan kai seibu atong ala no China tamnang taidam cha I haunang KBCM nyulan ni taidam ni 12 May 2024 hibak 10:30 AM ngaumuk yade ponhe wawlaka wangnang Proverb 31:28 to 30 nyaulai lakpa Reverend L Machin Executive Secretary KBBB Chongyu taman bhai nyai now nyaying President KBCMY Number chama chaw lai cha iyang yup laka taban bhai pai jai achu ex deacon Nime tobu sailak hai tak pulan china yup laka pastor lemme hem chalok lak brigade eme youth choir bime payonglan in church pai je maupa deacon plime ngaulok chenau chingmai h KBCMY sport secretary ngame nyulan china yupu welak pastor wokme kawangau ya apelak nyolay lakpa 30 minutes nit me tuidem ekung yupo solak singlak ngaulan number chama pumano calendar mango buki 12 May 2024 ni 2024 me nyulan ni taidam ngolak ni me taidam me maidam bukpu moilan yesai be omkei lemme piden gate me chubeng nam nolak chine youth ministry den yinga tamnang Lime, hado taidam chingne mulana yupa tanha amen se modesty taidam aketam yang onang ngoiglak hanyu nia yulan ni onang modesty onang tuke yuyu nok same hado taidam yong chingne yupkai ana payonglan ana hayimlan tamane yulan de yi lolak chingne yuyu ya phanme tamata bu bhai ngo hau se adong ngolan chene tamnang bu manok suchinge auyen ushin da mong hom bu bhai maidam puknang moilan yupu bhai do taidam lak chine hado China tamnang saboi bak ma yupu ya hunang date 8 to 10 May 2024 hatlam hatli hatnga mongme yuching pomanok revival taidam ayong nang ado taidam lak chine nyumba wuyang tuman pumenok mo busaw sa nyo palan
เลยอย่างนั้นตุเคตัวมินจับให้มาจ่าเสียลักจึงไม่ล้มละไงยินได้แต่ลักลันนมันปุลเป็ดจำไปลักจึงเนี่ยatau ngalon chana tamnang number chama tuman pe Reverend H Muba pastor speaker ne onglak nyime paije akat dikan lemme paije changki fellowship pastor nyuma mungmat soshanyu ngame paije YP David hospital chiplin wokme paije homat wakem paije hongying zaklom paije wanglen talau paje Samuel Papong, paje Panglem Thamnan, paje Haumang Chingai, Nyuma Nyunon Tumpang, Nyuma Kamlem Santham, Nyuma Chaipo Walo, Nyuma Ngungam Chachon, Nyuma Ngapchao Techa, Nyuma Mungmat Samnyu, Iman Kada Panmanit, Nanchung Onglang Onang ane driver lan atau mau iman pha onglang onang tu kai iman chine yu pu hibak cha ya hunang sai kine menge yu blak chine nyum bala sosan balan chama pai ke associate pastor woman of wibu sosan lan no mano chingmalam lan naman sut pu nyui ma cha ma yong ke revival taidam ayong theme yelak pa sakine menga yup tam lak chine Reverend Apalan diu tongnang naman sutpu nyu me chama yong kai yinda da laklan naman cham na sut kai chingmai lam langa teman pangyu hataman ngau ngai cham sa yupa iman sayang bukie 8 to 10 mong me revival tay ta mayong onang ya ha wi hok ta tai lang onang yupu kai he oklak tu kai tini sa yupu yichi ayong bo yu nok meu iman chine yupu ma cham ha iman kem yong lak chung alam chine anai iman ni lem mong me lak revival tay ta mayong chine ka wong bu wong angan yu yupa yo ye sam bo hango yang lak chine ka wong de tong ha anai yu ching pu menok katalano temata bu he ngolak chine anai hatu tay ta mi awan da hango yo ye sam bo yang ai be tay ta mi yong me so yang teman song teman ye manje kawang lam moi siu se teman jam se ngau ngai yupa haleluya chao ayen kawang hibak hayang ayen mai chine ubanang de yas sanyele menyong phanang chao kawang nang nying thambu tui show ma ngo bu yume ya hama singo bu shloi thamlak ya hama mik bu ngo bu mik e ba thamlak ya hama tho nyai ngo bu de chamlakว่าชายชาจิงเนยุปูมาชำลักชายจะได้มงยงทำลักหากว่าเขาว่านังยังทำบูตุยชาวลานยมตุยยงช่างนังนิวบักวัง8 to 10มงเมยูจิงบุมนกรีบาบลไทยทำมายงมาลักชิงเนนิวบ่าวยังโซชานิวบาลันเลยทำนังเจ้าเขาวังอิมันเคมยงลักชงลัมอิมันเคมยงลักคารีอินชินนังเจ้าทำผ้าว่าเขาวังatau thai da mayong ya wande iman ayen nang chunya kadong nyu yi me me to nyai bu ya ha ma to nyai bu sai ma na tham yang e nang ma bu chao ya ha ngan wong awan nang khatalan de ha dam dok tak hai den mai dam lak pu mu yom bulan loi dam lak ya ha ma to nyai ngo bulan de ba ka wong wong pha dam lak phai nyai e mik mau na ba ngo bulan mai dam lak wong ka wong nang ha dam dok atau thai dam ya wan de yu ching pu mai nok me yo ya sang bu ching li nok ma bu hang ngai na ta dam atau thai dam yong mai ya so na tham ha mui man bu wang ai ngui bu thai dam yong cha ya so yang e yen mai phe taman song da man ye ka wang nang kha thalan nang hai wo ye pau ti ka ang ya o se nazar chisu christ man ma yen ka yak sa dawan phai yu pui atau lan su ba nang mo ngai ye amen ka wang e ya lok pa moi man tam si mong bong halan Teman pe lam moi lak cina sa
achau lai hado kia egening lukanyan bo apong tu alyang chia ni chisua pilan panmeni cham se nyak hayanga la ana yaha anu yaha kong kombu changlak hayanga tak mai oklak angan wong hayanga wong emanda fa teu phai ma kawang ang chingchang nyawlak chingna hayanga takbalan maya tamlak chingna ia eman shona dai ebuba chaiwalan ase de kawanga moeman pha tawa ese dai bu gebesem niomba ana li no na dai bu gebesem pomainok shoching ana revelan woyanga kawang da ating lakbalan ocean oyen tini hadaw yom nang ombu kaya yo chudai mongsangbu hanki ya yanga ocean oyen pai oktake toman moi lana kawang bu moi man cha bongba ya lak chinasa toman moi lana monghum bu phai ating lak bu phai hongli mongonga yopa sotang hao sa awangna hadaw China temnang sa to program iso ma tini loklak jinasa to wang loklak jinasa konyak hem ebu 447 to program e ngwanda hadaw e patangay tini chona dalak program hadaw kia enang Nagaland Mission Movement chingna panayabu yomnok taidem ni 5/5/2024 hebak 10:30 am ngaumik pinna myang damdak nyaw lelakba Reverend East Mopa Pastor KBCM chongba paja silaiba chairman akabi mission kung achau lai iyanga yoplak paja ponpa tikon number ni topu sailak khai takbalan chingna yopu welak pastor number lem hemloklak yantambu kung in charge paje nyemong number 4 kawangau ya pailak nyawlelakpa 30 minute toitima akunga yopa solak singlang ngaulan pumeno calendar ma phango pukia on 5 May 2024 ni NMM Predi Taidem Ngolak number B NMM Predi Minma Imlot Fe Damnang Nang Hai Nenok the Mohe Manpu Topu Ya Paikai Sa Nan Fianang Envelope Yafik Pulan Allow Envelope Ma Hanyanga Ya Paikai Hadaw Taidem Chingna Moilana Yopa Tanha Amen Di Chuan Dalak Program Hadaw Kia Ngonang Episode Kama Moilan Chamse Yongyanga Loka
program ngo pukia ajau cha eyang yoblak chinasa pa che pon phati kon da hebak eptama ayong tawa yan ong lak china sa tawa yo pu hi pak chaya lak taw so me taman phai ka wang ngau cha atu ki egane sa a pilan pan me cha jisu we iman te ipu kali le me ngopu ka dang te tai au pe iman ne i ngi i si so me khu ta iman ne khum hayang boy adam ning nai hayang a jisu iman song da win ha ki e wang dang me hayang ka dong như me angan se ate fayang gi tau kai no mane ta ye chat se pin myang apa aha hayang ya ha a chau min me iman pap ti do hayang tau no mane ngau phayang bu se chualak ching ne iman de nyau do hayang lai hu ka dong như man kum tau no man phai gender chim ngonang ka wang ngau ka to man mui lan da mui man dam ba to yo pu hi bak ya kan ni yo ba chau ba yin ka wang upa wang dang ka nang de la pe min yong pha boi ba chi so ta ni ka to ni tang me ok pu ngi yang yi pu ni a chau ni mui man tam han bu ni se a ting lak pu ayong phai ke pi siam nang ni lan to man mui la ne oba chi so mong to lui mai ye shuo jing amai me shuo yang nang ngau cha lak chi na se nang mui man tau lak chi na se yo ong mai ye chi ma ta pai tam nang wang dang kha wang nang da min yong pha boi to man ki ye nang da yo pa kham me nang da min yong pha nang kham jing yam pai hu tai hayang boi ka do nyu akan phi me wang dang kha wang kham jing chak ka win ne pan no win yang anu nang kon ya wakie mengobu missionary land pastor land nang ka dalan yo nga so si ya tiang u phai doi lang win so yang gi wang dang kha wang iman du uba ji se nang wa sep si nang to loi me nang pha tam si iman no te to poi a chau ba kha wang anye na te ni adowa ni nyu ayong me nagalan mission moment jingne se phan yo pu hi pak ya lak se calendar me hanna angbo tani toman kpcm toman akhungyo atau daidam cholak china se timta ngonang achau ba khawang shoching woi ba wo yang niom ba dong wo ya daidam lili linga chona talak china se pat phe ka pha ngobu awing ngonang gi iman se bu khawang nang achau ya ha bai yo ma ya wo ya talak china se iman nang phan na chonya hayang achau ba khawang jemta ngobu nang nilan tang me oi ban nang niom ba ka ye pin na myang dam dau si bu nang ngau mek ya pa yang nyaw wa le lang onang chau ba ka wang ka do nyu mai mong ba ki ye chi hayang ba chau ba ka wang nang hang kam bong nang mong ba ki tam ma ha ne nyaw wa le tam nak chine se nang sau san ba ayen phan na chonya hayang ke bi sim nang nilan tu ma no ba chi so nong bo bo hang ga pai ha dau ki akyang ma yi be nang moi ma ya yang moi man tau yang yoi nok te yi lak chine se tuman moi lan chu te mong chang na sa nang e patam pa u se yani ba chi su kresa te wong hai moi man ngam yu pai to lan asu pa nang mong ai yo amen program mong hum pha bu kia khung min me yo patam bu ba da min yong bu pha nang ano nang yo patam bu ka ya tani bu tai dem ba yong moi man chan me nga tam pha sa program yenang ayang boy hemlock lak chingna hebak yunang sianga Mr. Alang Wangshu ida hemlock lak chingna se hebak ep tam nang
Ngulan namai. God is good all the time. Moi kota bi pishi koi na jawo. Amnian program bi tegi shuli bi inya time dia karni. Isor bai amnian la opor assist kuri diwo. Aro moi dia kana grole tagaru. Moi la distumuni nisna. Aro like kina go moi laga mon bitor laga. Itu amnian la opor olop kuri na tikai diwo lese. Aro Bible words ekta. Kun achi moi ahato saba isor nisna phamnar guna. Kun believe kruwo amnian la opor assist kruwo. Itu ni moi Bible ekta na puri ase. Psalms chapter 118 verse 6 ma ahuya lay ngola khato Psalms chapter 118 verse 6 hato nyan angyang nok te yiwan da yi ni hato de laya sa to ngaw chai na tamna kawanga phai ngonang ahuya ata hang ke ene yok lak se bu ki e tini to ching ma bu mong ha yang hato ki ngonang se bu jena to ta bu ngonang to jing ausini yen na tini ade hato ki mong ham yang mong mayang hato ki hibak e petam kaung hilak pai mu man se. Okay, kita yang nang ma to hato ki noi lok langai boya. Hipak mawin yang giwau yang ginang landa. Apa kau men memong tameng ahuyo. Itu andira tu na de mai chalam hoise. Itu sundar dunia tu diki boleh na pare. Sadi pai kelaka cihira bitikana. Moi ne bitu itu nanti kau naik itu dunia ting. Itu andira dunia ting. Moi iklahi hoi se. Sapna ekta nisna Aramoy ketiya pinakande Oh isaparamay king itu hindi se Moi cho nom gura ama babakan ge ekba Moi suku berati kibo lemon jan Oi lebi moi
mỗi tay can kỳ chỉ khi bố ích tin sơ cố đi itu himala kapis was pratana iktasing itu andira tuniyati mỗi ikalahi hoi se yêu biếng môi logo ti tu ôi suram ni môi ke moromi TV ôi tu dunia din isurhi ase. Thank you. God bless you all. Yung minyong bufanang kawangan nang da mi kayangi okyabu yoy hanghiba nang da dailen kawanga phabu hado meti siwadam lak jingna sa akhung si suma loka hodam bu jingna akhung min me nang da mong mai tai bu minyong phabu nang ayende yalak ba kawanga pau angsi o sa China damnang program ngo pu ke program number 2 to pu saila khai takbalan jingna yo pu wela pastor hebak eptamna Taman pai sosan balana to buya pai soma kawangau hadoki inang to ba tai do ya awa khai tai lakai ie khai awalak hayang awa wangmana tai lakai ie wangmana walak kata lilie hangka yoi kan mong mamong haka fado hapoi ningnai yichi kanga yichi hangjina kawanga mong mai saya fabu kanang Hadawa tomana kawang da tobu pabu tubu doctrine nyui ngonam sa tobu ya apai bu tau nam nolak cina sosan balan da hebak emna Hymn number 315. Nam ninh tai vân vân tờ hay yang ơn nguy vân tờ tâm môn chi sơ ngạo cơn tình ở tây hàng ta vân la khi bang mà ta yo la nguy vân tờ mong mày xây ta về yang ở bay hạ yêu ma va ki yang mong mai say ya pai ha Krista te pane ma va ki yang mong mai say ya pai ha pane Quang nhật quang ai quang xem ai quang lâm ngôi ya bơi nhâm lạc hằng ôi yên na yên lạc bờ tây hằng lên ngô quan tâm mơ thôi a thêm nét tâm lạc mong mai xây ta về nhân bay a yêu ma ki yang mong mai say ya pai ha Krista te pane
ma ki yang ma ki yang mong mai say ya bai ha Krista te pa ne Krista na say bai kai yong wan pa ngao te ha sang hai bông ha ca nô bư ba chinh na sang Ye thời tâm khâm quan tờ y ya tâm môn ye la mong mai say ya ta về yang a bay ha ya ma ki yang mong mai say ya bay ha Krista te pa ne ma ki yang mong mai say ya bai ha Krista te pa ne Tinya Nagaland Baptist Church Council, Mongmabu Nagaland Missions Movement, May 1 to 7 Mongma Tomana, Mission Tuilinglak, Hayang Date 7 Deng Webu Mongmabu, Tamana Hanghe Lamba Mission Tuisho Jingnasa, Jamopong Pupahu, Anu Ministry Linghu Taukia Ling Oklak Jingnasa, Shangbu Taidam Ayong Wonang. Hayang Madu Maabu Jingna Tini envelope ma Hana Bible. Siong bu jeng tau hemyang suna oklak. Hayang bo akyang nyuma May 1 to 7 NBCC taidam ma. Hatau mong ma konyong ngalen kemlak. Hatau mong ma nino noksa. NMM pay partner ni yang mission dwelling lak jeng se importance fa yoba kemlak ni chane ngonang. Tau kema hadawa 1980 Nagaland Baptist Church Council kaya declare ni yang mission day na yaha sa siangbu. Hadau ni ngonang hayang hadau mong ma hang he ba siangin ba ya ba tanap teman ba ibu envelope om yang hadawa NMM mission jingna worldwide missionary doing lak jingna shon lak ka dau da lak siangin no thailang ngonang tau khema teman hang sina NMM phang ma missionaries lan naga kadalan kadong yu de shon ngonang ki India mong shon ngonang ki hadolan jingna se yoblak aniu teman pumai nok maidam ayong ya oklak jingna se yoblak Nino noksa medem ayong ya oklak china sa yoblak. Tau da bawa tenya net exam pabulan china sa yubu hibak yalak yop pasi inang anyu tau ki mu BA exam NBSC exam isi ma other competitive exam halak china sa nahalan hangsane preparation mengoya bay temuda bulan china o jam o ma yoblak anyu tau ma net exam pabum yopum pasa envelope ma ngin khonga pai bu chai dam nang Tokama NMM Mission Ministry Reverend Lipok saja NMM Director Allah menyibuli macele yang ngonang tahu jingna webu NMM Office jingna yang missionaries lan jingna hayang teman noksa hayang pumanok lan pangjim maidam ya oklak jingna hayang net exam pabulan BA exam NBSC exam jima alo competitive exam pabu hayam lan jingna kawang mubu konjong yu dama teman jam se yu pui ha haleluya chao ba ada ba yongan ba kawang ada ba hebat ayen mai jingna kawang nang da menyong bu fanang Nagaland Mission Movement hadau anya ine teman kadok ma Pumanok mabu ngayang ayang Nagaland Baptist Church Council se form na yang hadaw mong ma mission duisawa anyo sabasabo bay lenglak jingne tumandang da pay lakbu sa yiche hayang boy tuman mabuo kawang nang pungaw amay chalon bu duisaw lenglak jingne se wangbu hadaw taidam ayong
mission department ministry tui chong ngonang dau khame NMM directors lan cha phai ma cha sa pai taman pai tuiling sausana pai dege ayanga manyi dengoi sa tuiling sausana pai bu Reverend Andrew I wuyang NMM yafan hangi ba yafan da term ni ma kem nadam adau li chingna kawang nang da minyong bu fanang I ayan hayang I colleagues lande NMM office ma ngob staff lande kawang nang amoy mandam si sa aniu term chele yang Reverend Libok pa yang ngonang NMM office ma I pai bu awang hayang I pai cham se tuiling sausana dalak staff lan hayang association fee mangobu mission secretaries lan Imana say pai kawang nang umbungova iman the mission vision chude amai phabu gaya pumainok landa samnyek pa yong bailang hayang pumainok saya hada NMM pangma aniu mission dui ayong ling oklang ngonang tani dumana ya abai bu hada envelope kawang nang angching bombong chingne chuana dai wande mabu ya halan mabu som aye kawang nang sipsi phang dala ye glaks ading lakpu ngonang missionaries lan hangsani ya yong doge kawang nang moi manadam do hangsin individual hayang akung anya ini sponsor na miyang yabay kawang nang yalak pa moy mandam pa hayam na lan hangsin net exam pala kaya aniyo alo competitive exam lan pala ngoy yabay kawang nang iman na chuda ngomay pado hayang nang iman mangobu hingaw semay bubama iman no chon oklak chingna kawang nang chaw dam yang pa hayang anya na KBCM mong mangobu members lan hayam lan hangsin Tui show the yulak chingna yisigama studies na further study dalak chingna lama bu exam panang kawang nang iman ayenda nang bu konchong manlam jilak pa moy mandam si hayang okpu ngina dam do hayang okpu ngiwanda hayam lan kawang nang pene da dam se yanyi ba chi sukrisam fan fayup nang tolana so ba nang mong ye amen Yalak padumana takpalan jingne yopha tumana cham sa mong cham yang tinglak pa be yopu gaya mabu takpalan mai bainang hayang asingnang kawang umbu tau jingne tau pa khum jingme nang yopu de tau yopu de hayang tumana tinglak pu pai yopu de mai dambu tau bu kadalan ma ngonang hayang singbu jingne yalak pa aniu lainnya na pa ya pai yok pulano hado yong ngonang hayang nok mata kasang ngok bulan ngonang buyang se tomana ka singha aniu takya bu aniu to ba khimjing do ong shot pulano ngonang tau jingne anyai nai khimjing do ong ok pulan jingne sa yop wan de saha mailak aji hayang boy nang nok sama yop nok ta tai lak jingne se temadawan demu kawanga nang da maidam bu healing process maidam bu panang hayang yop nok khimjing do ong wanda anyai na kawang mabu nang da mai dambu phanang ja kawang ngau chai bu kaya aniu yop bu kaya kawang nang da lam mabu nang ano yising opu tak ma bu lam mai dam nang hayang ma bu tak scientifically sing yok bu hayang bo kawang all in all angan bong ok bu ba ampu kan ji ab yu ie nang dak sing nang hayang mai tambu phanang kawang ngau hadau gi inang Yongwan ba yi lodo ayaha. Au hiya nang anu kongkembu wendam nang. Hayang nang takten kongkembu mai dam nang. Hado yongwan ba yi lodo. Au hiya nang mangchong mapu yandam nang. Hayang nang te sipsi hayang kanbu fai moy man nang. Au hi yongwan ba wa nang ayena amaya madam nang. Tau kaya nang au lan ki wong nang nausi ne myang dam nang. Hado kawang ngau Jesu Krista nang tak mai dambu myang gama mangchong mubu yana dambu ngonang hayang mangchong mubu yana dambu sa yichi hayang boy aulan ma fian yang kawang nang da wong today dreams vision energy kongkembu nang da kakwang mana amay ma fadam nang tau jingne auyen yanyi ba Jesu Krista menme maidambu yahu nangge takka ngok bulan noman soching me
yong kai numan jing na tumane yupu ipak yala kawang mohiman si numan ating lakpu kawang nginang hayang apu menok dalan sakin miang nang awian yong ngonang ge iman jinga fanfa tuman jam se yoplak tak palan numano ating lakpu pa yop tu hayang suatu bulan tumano yupu macam jam se yupu pak ya achau ba tak kasang bo say may dam okuba yongan ba kawang hayang anu kasi yaha po angbu o lana dam okuba yongan ba kawang tanam nang menyong boy hang chingne teman pumainok ma tuman ayan ma tuman noksa ma yanyi ba Yesu Kristamen ma may dambu saki wang manangonang hayang kada mabu accident mabu yan dambu ngonang kada mabu lilang mangsyang mabu nanga yan dambu ngonang kada mabu de kawang nanga ayan chin pau dambu ngonang hayang kada mabu de mabu nanga luy dambu ngonang o wang dang kawang tau chingne nang da menyong bu fa boy kadong yu bum dang da na myang bu chingne i dau i yikimbu hangge ke yang kada nyu halan tumana wang dang kawang mahi ima tonya ngonang hayang hado tak i dau i yikimbu tumana singo yikim hayang bo tuman mahi ida luis tonya luis sang tau chingne wang dang kawang mai dambu yok pa mong sang mong myang bu phai hayang bo wang dang kawang nang ngonang sen nang achao kimjeng yama baibu new malan ba jelan hayim noyim lan hansen ngoya bai nang minme nang mu mai dam ya la se yong bu ngonang o wang dang kawang nang mu mai dam lak yadau ba iman nokta la yene ta dampa kawang nang monggo ma nang sipsi angan wong sokpa hayangan nazari Yesu Kristamen ma takasang bulan iman ambukan nyuima takangoya bay dolan say Yesu men ma chawo damba wangdang kawang nang maya damba hayanga ayan jin sobu dang mo kawang nang ayan jin bawo damba mong suibu yahaya aday dam yang kawang nang mo monghem alamoy mana damba juday mabu yahaya aday dam yang kawang nang mo juday amay moy mana damba mahi mo wong yinang bo say kawang nang ani wong alapa dambu bay kawang nang ngaw ibu kie semen lambi ma miang ha wong nang lenga damba hayangan nang anio hangi bata ka den may damyangge may dambu sa yichi hayang boy ayan chin baunang se wang dang kawang nang men yong boy hayangan nang kimjing de bay yok hayang boy mabu hada malanya nyang bay ngonang apa ahaya ha cham menang sausan batawa yakas chone yob dam nang iman dakasang ngobu nyuching ma dakbu shileng ma sa iman de nazari Yesu Kristamen mamaya damsi wang dang kawang nang may dam do tulu may dam pa hayang ayop nok ta bay bulan hayang aniu takte yabay ok hayang bo ating lak bu bay lanya nya pa bulan mande chaki wang dang kawang nang bu may dam lak angan wong yuyup nang dolan so pa na mong ye amen.
program mongum phabu kia yentam bu khungaya kawang meti siwa dame meaning amai phe lokatam bu jingna akhung min me naman akhung da yalak pa mong mai dai bu min yong phabu hadau China dem nang sa kawang ngau ya pailak nhiều lek pa da he bak ep tam nang hadau shoma ngau mi ni hadau ki e hu nang toman moilana ating ba miktak pe ya kawang ngau hadau chaya nga moi man ya lak ching na sa pai nang hayang boy anyai ne hang hi nyau ya we hadau apong ja dau be mi ngui song bu hadau chang wo nang ni cha pa yong ba yom nok te pai hayang boy ni yong sa pai yang pa yong ba de bong nang sa ko wa yong mi ngui sa chan yom nok ma kawang ngau noi chaya bai si wan da sa ko nyu lai yu yang hawan da nang hakang wo nang ke so ne nang ambungi abu se i pai tebu hadau kia ano ni so ma apai do nang pai do toman cha da tok lai nang kawang ngau ya pai wan da nang mong ya pha bu ka ya hadau mi ngu so bu pai nang wan da New Yong cha yong chai bu kia hadau mi ngu song yang hadau kia ana ka ngau an da i ya yong chai bu kia yong mong pha bu kia yang berkat dalan i de lai yang yong ni ngo bu hadau cha ngo nang to khoi anyai na to mana au pa ko nyo balan introduction hangi ba ngau la kai hadau de cha yang conclusion hang ga i show nang ke yong maya hadau cha ya yang chai ka ma a te ni ko nyo ba nyo bo yong mai nang ke cha nang mo man ya ayan nang hadau he pakhim hadau te do nang to khoi anyai na se to man ko nyo wan da yong mong pha chai ka ma hadau ma mo man ngo nang chao mo man ya nang chao so hadau chai tam nang to khoi ma ko nyo ba da ko nyo lak chin se bak e ba tam nang Wang sempa bu tani bu NMM taidam jongpa hayang omongok bu kawang kadalan Reverend hay teman fai retired nyom balan hayang subu kawang sausan yulan sausan balan hayang pumainok ma long mai nangok bu pajelan yu malan hayang pumainok members lan anio yin kem oyong subu jengin nok yem bu Cila tahu nopo, oyen tahu ba kimcing yang mapai digi, hayang NMM taidam pai jam se teman pemenok atau me jam se sebecam lak cina, buda mong maya pun ya buat China damnang. Kawang ngau tam halak cina anio tinyi o NMM mission ni atau pik ketambu cina menyong fanang kawang jalak pemuhiman. Tahu yuk pun pakai ni. Wang nang acau ba da ba yongwan ba kawang nang ngau tamahan lak ching se nang sausan ba yen kawang nang mong buki chuan ba nang kadalan do mo shot ngok nang ngau bu ba hayang chai bulan chaki mo himan do lak kana wang nang kawang nang mo pu wong yu yup nang to lan so pa nang mong ye amen. Nagaland Missions Movement atuman jingna se tuisho alaja yichi nahalan jingna se jaibu awang no chino emehuya Sunday School mengo yang atenyi he yut pai wang ngo pnamiang kama hayang bo siong bu jingna se tomana hadawa singapai nang hayang awang jaibu to nginang hayang hadaw mission tuisho de teman pumenok lan medam ya pai nang Wang piang atama achinga mong pa atama cacama bibu ki hadau ki o kem nang hayang boy pumainok ngok bua mission jing na ngok bu se teman moi lan sing tau kama lenglak akyang yu mission yeleng buda teman pumainok ngok bu miang kama ai hadau pumainok ka amang yang se inang keja se hadau teman moi lan mong do onga sing nang hayang boy ayan jenang bu pumainok meu yemyang u hayang numan pumainok ka amang aja si ibu ngau ba teman moilan taklak anya ini KBC ma mission ma amang aja si iba ka ma teman da lui si taklak nangonang ini si ma yong ling bai bude ani usao ling nang bude hayang boy ma bu ka dalan ani to mission ma maidam ya do bude
siyong bucing may dam jaya bucing na teman percentage kata members tala yang iwanda ay siyong bucing nga amang mangonang geo si iwanda teman bumanok ka mission ma amang yango sa moilan blacklist na miyang buma jajama omlak no ngai nang hayang boy oyan na hado sanctity of church hayang bumanok I akyang yu ngobu magtakpe hado fel na yimyang damba nyulombam hayang akung mission partners lan teman bumanok ma maidam ya abai bulanda congratulations panang mongmai boy pon boy teman church bumanok image kadong nyu siso masaha min mai ya bu yichi hayang boy wang dang ka wang siso ma mong ha bu bumanok jana mission tuiling buma maidam ya bu jeng na minyong fa bu ngau china dam nang teni ngau mik ma pen meang tam do siwa do ngau mik me ya fanyang Matthew afong pan Matthew afong tamatat aling 18 19 tanap lai ba edige hayang boy teman jalak pa iha Matthew chapter 28 han nhi khai alo linglak bo yichi tau kama 16 verse tang I hayu mong dong lak ching na Matthew chapter 28 verse 16 mabu 19 20 nengoya iha 16 to 20 Matthew chapter 18 verses 16 to 20 ep sobu na miyang kama cham iha cha ni lem saa penlan panmacha chisua iman de ibu Galilee ma ngopu ka tang de tai au ba iman ingi I si so ma khu tawa iman kem hayang boy adam ning nai hayang chisu iman song de wen heka e wang dang ma hayang ka dok nyu ma angan ese at fayangi tau kai numan taye chat ese pen myanga apa aha hayang yaha achau menme iman papti dau hayang tawa numan da ngaufa yang pu ese chonlak chingne iman da nyodo hayang laihu kadok nyu mankim tau numan fai cinde cham ngonang tau landang moye hadau ma yong repeated na myang bu word chang inang ge essay ani wo essay hayang akimba words mo essay yalak kanjama cinde si bung inang ge tau gam hagi bu word te cha jama to mana bible I want the important panangai nang hadau matumana le wanda wang dang ma hayang ka dong nyu ma angan ese hadong inang ka dong nyu ma hayang wang dang ma angan ese hado Jisu Krista edaf hayang ngonang gaja si bung inang tau jina hado angan ka dong nyu ma wang lam lambu teman nangibu shot cingki bu tau ba chiang ibu yichi hayang boy ma balan yan damlak I mission ching na pai bu kai hayang a mission tu so linglak ching na hayang hado yan dambu hado role play hayang hado ministry ching na mission tu so ching na yan dambu tu so ching na I ba ka wang angan wong khong kim bu phayang sai ngonang ga cha si bu tong ina hayang ha ke elak na ngai bua I mission na tangpem do ong so kadok teman anu ching ne eli hayang yang ye 40 days nanjing I benlan bai ngo hayang bo I benlan na jisu de le yang atingo lak tanapo te sa ibu text mo ning nai nang bu kai tau de lepo I yang ye yang bai libu dang okpung ye yang bai ma hobu I benlan bai hayang boy iman song de I o win ning yin lak ching na
hayang iman ning nay buda lay wang dang hayang ka dong nyu say no angan ada phayang onang gaja ado yang ge tau ne yem alak jing na authority ado phayang onang gaja ide se ibu temana nginang hayang tau khai numan taye chat say pen na myang cham nginang chat say de ide phabu wong kadok hayang wangdang mengobu hado wong say ngonang gaja hayang hado authority angan wong phai anyo chat adam de ji chat say de hado ibu nginang hayang yaha achang menma iman papti do hayang tawa nomanda ngafa yang bu say chonlak say wanda jam papti yang monglip papti bu ka dalan hangiling laksi kawang ngau bu ngau Jisu Krista nyaw leibu Jesus' teaching hangyen Christian life ngoy abe hado adam achi tam songo yichi iman da mailak kan hai yichi hayang bu say John na damdo hado word cham nginang hayang say John lak chingna nyaw do se bu hado lak po yichi ka dok nyu man kem tau numan phai yisikuman numan phai tau say me chin de tau numan phai lak assurance tau kami i Finlanda hado ministry tu so ling lak chingna nying dambu hayang hadawa i yang ye yang phai me hayang sa ji ia wangda onglak ngonang tau kama akimba word ngonang akimba sentence ngonang hayang hado commandment nyingdoi hayang atamana the great commission nyingdoi ayong na tamana tau ya nang Jisu Krista i wangda ongai ma akimba ngawa tamanda nyingdoi phado yang ge hayang hadawa i yandam lak lam nyu lenga tau yang ge hayang hado tuisawa i wangda onglak tau kama oyan ida ating lak i nyaw lay bu ya lak ya bu myang ma yanyi bu dolak wangdang ngoi lak tau kama hado tuisau i Finlanda nyinga do yang ge iman ba ma hado tengau yang mong do ong yang yanyi bu do yang ngoi ayu si do hayang boy chat ase de daya hado pen na myang tambu tuisau ling do si bu tau kan tamana tau nginang mission temana akyang nyume singbu kawanga design namyang bu ngonang tau khema toman nying de tomana wangbu tu so yichi kawang wangbu halum pa wangbu hayang hado tu so Jisu Krista jama hado mission linglak jingna kadalan tomanda pumenokta nying de bu Finland ma nying de bu to nginang hayang hado mission tu so wa anyo kadalanda temanda nyingadam busi wanda Finlanda nyingadam tau kame Finland te nyingadam wanda anya ina X afong cha aliang tat hadau epu oklak Acts chapter 1 verse 8 cham ihayo verse cha ngonang lambulan apong cha aliang tat Acts chapter 1 verse 8 epatau bunamyang kama cham iha Acts chapter 1 verse 8 lambulan apong cha aliang tat cha nyilim hayang boy aupa yaha achau numan tangda pailakai numan angan yalak hayang Jerusalem hayang Judea hai Samaria asema hayang kadong yu akem ngoye noman sakina menglak hadau ngau ayong Jisu Krista penlan Judea me Jerusalem me Judea me Samaria me hayang kadong yu anuk asuk kongkum bunu ngoye
asakin mianglak Jisu Kristus asakin mianglak pen mianglak sa iyang teman nginang tau jing na Jisu Kristus e penlan pan menyia lengbu tenyet lengbu hayang monglip yang haja lim lengbu hayang tau dokter pumenok jakan jadok buda first century ma awang na Jisu Kristus penlan se iman pan menyi dai e ngobwa hayang boy tau phai ma tenyet tau phai ma anyu Peter konyo wanda monglip haja dokter ngai bu i penlan na chai kanda konyo ngolai wanda monglip ngai bu hadau khong kimbuwa Jisu Kristus penlan na ya hayang Jisu penlan hayang hadau penlan matinyi teman mengonang hayang hadau penlan na anio nanga Jisu Kristus pennemyang kama nanga pennemyang adambu tui lenglak wongpong hayang nanga pennemyang adambu tui yiling bunemyang kama nanga Jisu Kristus penne in the first place manmyang hadau jangonang tau jingna temana disciple Jisu Kristus penne se Jisu Kristus sausan yu hayang kawang yakbu kada si bunemyang kama aniu tumane aniu hangsing hanghi chai hada pungau amaya tumana aniu ai hada nyaulang ngonang manjai bulanda nyaulang ngonang mangau bulanda ilak ngonang hayang boy mabu me tumana chayang bulan ngiyang bulan singyang bulan pa mai ngau yang tumana hibak wenang noksamu hayem landa hadau Jisu Kristus pungau mu lei yi tumana ngau yang teman hibak wenang hayang adau mainang hayang boy yup nok adbu mission chiang ata ege teman noi yan manso si ibu ki bu ngonang nok dai lei yi bua tau ke mai Jerusalem cha chiang egu geographically no tau sa egu tau manso bu miang kama hengda egu Judea chiang si ibu ni ibu haya Jerusalem ma mana wang mana Jerusalem nyuida Jisu Kristus pungau ong degiu sa man ba bu kana Jisu Kristus pungau man ba bua hadau Judea region ngonang giu aniu dau Judea region sa aji bacam dai dau buda half Judina miang bu hadau Samaria jam ngonang giu sa Jisu Kristus pungau man pa bu nyuida pa atambu mission dueling lak hadau haya mandate temanda nying adambu tu ayonga hadau haya Jerusalem tui manso se Judea da hingda pa sibu mission tu sono yang laksi tau kema teman hadau ngau lip wanda yuida mai lak lam yuida tiang lak lam mu ngau ong nang wong ong nang hayang cha jam temana ai tinok nuhoi yan man kim teman bumenok ka dalan nuhoi monglip manjigem alo kanda mission tu lenglak alo kanda pungau mai tam lak ta egu yi lak aja si hayang yi lak aja si ibu alo kanda yi tai lak aja si ibu ninok menuhoi pungau mai konyo bu mai dam aja budai tian bukai pumai nok menuhoi teman ling yi bu mai dam je bu kata wong bukai yui comfort zone semai bu nyui ma teni teman ngok bu kia semai bu yup nok ma ngok yang kawang ngau caya kawang ngau ministry tuiling hakai teman ngok ha si bu ni bu kai hayang boy Jisua Jerusalem me Judea me anu Samaria me anu even to the ends of the earth si bu me geographical mandate o pa bu na temana ya people group kadok nyuma 17,000 bang ngonang boyang country ba khoni bang ba ngonang tau dokter hayang boy people group language group ba 17,000 dokter ngok boyang
hayang hado 17,000 doktor ka dang ngok bu ma Jisu Krista pu ngau amai jaman chai bu chata ha cha nit ngonang beja sa dong ngui a ha cha nit a man chai beja ka dong nyu me hadawa mission research lana ibu ngau hama 7,000 people group ka dong nyu ngok bu lana ni nong ma chai bu teman yop nong ma chai bu hado Jisu Krista pu ngau jaman chai si bu nemyang kama Jerusalem ma teman ai ngộ hung pu chừng nè ngay bồi à Judea thân huế vậy đây tao cái mà tin nhỉ anh em ibu ba Jerusalem mo o teman mong pa teman nok sao yan ha teman bu mai nok mo yan ni bu tu ya chiang nga iha hayang teman say Christian namyang dagi hayang ching chetoya konyak ka dong ma yop nok matang pem yu huang bu Jisu Krista manya bu ching chengo ya hadau ya so bu namyang kama inesi kama Jerusalem complete tau nuhi tan na yengo ha sebu hang ne Judea ngo bu ching ne hama temana Judea na uhi alak teman state allow people group hong ni mai teman nok ti da yang ge Noktia one people group ngonang no. Hayang boy temana pastor Jason yang install yang tau bu. Hayang boy temana au community lan au pangcim ta yang 25 years hado nokti ma Christianity yenang bukan da for the first time. Pai yang Jisu Krista pungau I make disciple ministry to so ling yang saji churches establishment mission center establishment memang yang 19 set memang yang 25 years ngoi bu jing ne local pumanok iman ying de min jong ko ne iman bai ngo ko ma iman a jingai lak yi chong lak se iman leadership ma tok bu ne iman withdraw ne memang yi bukan hayang bo ada transaction period me a transition period me no achinga wong yinang ba ngai bu jing ne yok sang bu jing ne pastor wong pong yang si bu mana pastor son to yang ki hayang boy ane au mong dang a konyak to ka tau bu gai teman konyak people group de pai yang konyo ngola yang wang biang han senai tuiling yang iman tai bu gai tanya teman we stand by ourselves hama atni KBBB hayang konyak cha hayang teman KBCM teman kap ombu teman tabu people group abu ada wong pong namyang bu chia si bu ngau ni be jaman jai bu si bu 7,000 ngok nang ge si gama teman Jisu Krista bu ngau mai pong dam lak mai dam yal wong pong yang teman moilan Jisu Krista pen namyang lak wong pong yang Jisu Krista pen namyang manok bu namyang gama teman ating ba Christian man myang pen namyang bu namyang gama nang wang biang de kada nyilim de ba Jisu Krista pungau ngok lakai teman yup nong bu konyo bu bahasa yang ijibe hayang bu tuman yok isang bu jama teman yup nok ling bulan mistri mu wang yang ni nok ma tuiling ngau li ne nang phang ma yong mai nang bai chen yang bai bu hado alau chatali kadalan alau miang bu wang lam miang bu thoram kadalan mystery dwelling na pipe ling na light ling na bai Jisu Krista pu ngau kharap kha ying ha ngau ha taum shot ku taw ating lak pu chiang chi gining si le pa simba aya amai dam yang nik cham ha ane simba aya amai dam yang ha taw gi yang pu ngau amai tam han bu yanang no ninok ta yemyang bu ka ta si hayang boy even that opportunity to mana hado sitting room jisima prayer room Jise kama yon nokso, no, ni no nokso wa non Christian kadar jing na sa punga umay tam halak jing na yichon buhay, manjon ok buhay. Mong data katay nang bazar line ma hangsin na tukan ngok bu, tahu tay hiday bu jaba yikem ok. Hayang boy sa awang piang 30 ngoy 20 ngoy teman ngau noy man ngok buhay. Hayang boy Jisu Krista pungau imana mancai bu siong ngok lak
hayang boy Yesus Kristus pen na miyang lak miyang tamdo si ibua anya na teman konteks ma haka konyo bu hado evangelism de ibu yichi konyo ngola yang Yesus Kristus pungao amay chai tambu hado ya fanja hayang boy saaji targeted intentionally hado kada ni de hado pilot ba de hado engineer ba de hado contractor de hado politician de isikama hado yamai de hado no now si de si mai de hado payong hado nyong de tawe teninga hako Yesus Kristus punga o tamhan lakse nanga kada pelinga le nanga taidam timlak mongpong hayang hado kada landa konyo ngolay yang Yesus Kristus punga o may konyo yang imana pap mandi se no Yesus Kristus manya sa konyo yang oba Yesus Kristus ya anu mu mongle ba yilakay hawanda pap tilak chiang yang pap ti dam yang bai ma esay chonne ida usibu kawang ngau esay Christian way of living kong guminyaw dam yang aniu jam ido aniu nango Yesus Kristus sa ambaya Yesus Kristus penna myang debu sa publicly sengna dam yang heki ido buda hadau kada aniu nangaling buki mai aniu chamling si wanda discipleship making process atau ngonang multiply na myang bu teman 4,800 pangpa nokta na ya hagi teman ngonang hama wang biang de noksa cha non Christian cha te konyaw yang vui bai bu myang kama mission board report ma 4,000 kada monglip non Christian lan yang mahing singo ha bu yang hadau yo ok hayang teman vui libu ba teman mulan Christian na mendi chia boy kongkem bu myang akem bu jing na au de hadau ki Christian na jemyang bu ki yangau hayang boy tumana jam hadau umbrella pangma temana opportunity sis na jemyang bua inner line permit ya yang hang sina tuiling na pay teman ka doktor pay abe hadau ka dalanda temana missionary ne tayo ya abe Yesus pinlan na nango bu kai ma teman ko nyong ole lak chingna sa teman nok te pay bu teman pongchong de pay bu Yesus Kristus ngau manjai bu bunga umay manya bulan yanyi bu mandau bulan da bunga umay tamahan bu yanang tau jingna temana yo onga tau kan ma wong yanang ba ngonang tau kan ma tau nyoi ma theologically graduate train na myang ngo bulan Bible hang sen nyau so ngoya ba in the first place temana tau kan lu dai lang ngonang hayang ministry wings hang sen ministry form na myang ngoya ba temana tau kan ta yulak ngonang hayang boy cha ma Catholic hay Baptist ni ba hay langai isigama chamba ministry asami lebo jaman Nagamis church hay teman konyak church iba ba hay ship stealing ani tau mo ministry akung ja tau mo ministry akung ja siang ngayang hado ministry akung ba hay KBC member lana ku dai yang tau ba ma isigama tau ba member lana ku ya yang chamba ai kau da si buki tau teman ba ma ba hay hibak win hayang boy moi lana chama reach out na myang ha sebu non Christian landa bai au reach out na myang busi tau jena ministry ling ha se kama tau kanda yegai nyulom balom hayang akung hayang pumenoka teman ka dong non Christian mango nangge hayang teman atawa Jerusalem mission na teman home mission teman ba mo ya hayang boy Judea mission achinga tai bua mi de myang mi chat anio myang bu wang lamu teman na yichi bu ba kung de nyau lai lak Judea mission ya hayang anio si chai si lak teman state India mongmabu myang kama even hadawa teman Samaria Judea mission mong niya hayang to the ends of the earth hadoma teman may dam lak hang jing na 7,000 people group Yesus Kristus pungau manjai ba ngonang hama
siyong bu mai nok cha na temanu ngo yang hada ma mai dam ji ya laka NMM de ka so hama tani NMM yom nok yan yang phai ma nok sa adam ma ministry khunga pastor de yisigama mission board de ka so adam hau ba mission lingu nange si ibnu myang kama tau hangi hau lak si semaya phone myang yang NMM director de hayang saa o linglak ngonang international ends of the earth hada mamay dam yak lang na myang bunu myang kama hada lilia mission partnership pai MOU deal na myang yang lenga dalak ngonang kaja hayang country akan feed at mana talak aja sa NMM siyang ngonang gisi boy hayang boy saan ni ngaling oklang na Mumbai me associate pastor hadawa NMM sonang hadaw wongbong kadaw wongbong sponsor wongbong si boy Guwahati me NCF pastor wongbong hadaw NMM paunang NMM lainang hadaw me kadaw wongbong hayang sponsor ide salary palak of wongbong si boy Nakpor me NCF pastor cha wongbong hayang adawgan me salary hayang hadaw pastor candidate of wongbong tau kay me alo association lana imana shehengino pa kadaw son shehengino pa hadaw ki yang CDs mabuma partnership me NMM pay tuiling yang ngonang hayang hadaw CD mabuma naga kadalan ma ngonang hayang hibak chama teman covid hibak me Bangalore yi kamu bu teman naga kadalan ji ye wanda konyak siyong si ji ngi bu ai hataw lan pai kawang tu so lenglak sing ne CDs lepe bu me tau jena noksa adam yop tu tai du ministry akung tai du mangonang geja hadaw ka so do ling oklak hayang alo country di chau si dai lak ai si apo hadaw fellow hau phalak hayang boy NMM partner pay tuiling wanda shehengena tomana eastern yi kama wanjo yi kama MTC pay partner lengbu kia tomana hai halim nga wok hadaw pay tomana anyo hajapan pay students limo sponsor myang ok hadaw gi ngonang toman context meling kama hadaw yong wangnang hayang boy NMM pay cham se CDs me hayang alo country me lingne si kama Kumbuna 30,000. Tomana tauki payang paida aniu mission partnership lana imana nok pae semen lambe pa dogi nam nolak na visa semen lambe fees pa nam nolak na ngainang partnership ling kama hayang boy tuman sa KBCM luma country atam da taha siya bioy hadaw oklak te daw jingna tuman people group yam wande awi country suglake Suno hayang boy temanu pumanok ayong cana myang debu maidam yak laka sunang gaja teman sa Jerusalem hay Judea mong masa teman lenglak aje hayang boy ends of the earth cipu mandate geographically hayang people group disana 7,000 jisuku sa bunga o may manjay mong bukan ma teman mondown pumanok o maidam yak lang ngonang all this teman ma akyang yung malay wanda Tomana ngi okpua mission perspective malay wanda anya na centripetal ado centripetal sebu word jonang hayang hadawa paigay sa job nokta niya ka chimbu baki bu teman-teman bama jisuku sa punga omay singa ngolak teman ating lak bu mongjong ngolak teman miang bu yafan sebesa ngolak paigay sa kadalanda nyekpu ay hadaw may buya hang na Bible study panang konyo ngolay nang no disciple making principle nya ulay nang lam hadaw gi yang hangga temana wong nanga Jisu Krista temyang bu believers lan ngolak se ayang mo New Testament macam laywanda hadaw maa centrifugal si iglak hayang hadaw centrifugal maa more of going out sending out
reaching out to the unreached, church ministry, Christian ministry. Tahu kaya ma Abrahamic mission, Old Testament ma. Hada wa teman Christian particularly Yehudi lah no Abrahamic mission ngonang. Hayang Muslim ma Abrahamic mission ngonang Isa mo wang bujing ne. Hayang iman na hado kemjing ma. Hayang iman wang ngoya. Kawang sengengolak. Ayah cat ilak pa akyang nyuji. Liang bucat Israel lan iman kawang sengengolak. Tahu pai melongolak ya yang iman protect nem yang ngolak. Kawang kadalan mongolak. Gonggor nem yang lak kadong nyua. Israel si bukibu alang ba Old Testament teman ngi bukai. Hadau perspektif mission na imana yui de le yang nyau le ya hadau gi ngonang. Hayang boy Old New Testament malai wanda centrifugal point of view malai wanda teman tailak. Hayang boy tayang hangi ilak. Yesus Kristus pungau umay nyawlak yang. Hayang Yesus Kristus pungau umay nyawanda paptilak na ngay nang. Hayang papti tambun miyang gama iya saji teaching essay iya anglak. Ida nyawlay lak si wanda. Demana hangi teaching pala. Apa ya acamun papti tamdo si bado yang ngonang. Hama demana hado apa ya acamun papti tamlak si wanda. Teman kak wang lim haya kak wang ja. Tahu jing ne, hatau lili temana senglak na ngainang. Hayang temano kak wang lim dem yang buba yici bukai. Hinjulana millions of God dem yang buyang. Muslimah kak wang ca Allah dem yang buyang. Hayang kak wang ca dem yang monotheism kungkai. Hayang teman Christianity teman baptisu hadau monotheism membuom bukai. Kawang cha si bume. Hayang boy hangi ma yuyu ne miang busi si bu ne miang kemaa. Teman baptistan teman yong bua teman doktrina Trinitarianism ma yong bukai. The triune God, Father, Son and Holy Spirit. Hadau lim. Hayang boy kawang cha. 3 personalities. Hadau me. Unitarianism. Hadau limma yuyun ijija. Kawang cha hai. Kawang cha. Si wanda hadau me temana. Ayah ada konya wanda Hindulan Muslim mohon so pokobantu eki asedo si wanda temano hoido eki asedo si wang buhe hadau kibu mateman kanding lak ngonang tau jene teaching pane wanda disciple namyang adam yang wanda hadau disciple konya ngole laka tau kandongoya nam nolak hayang nang pangma disciple cha pangma limbli student nangolak. Hayang ada students lan oba miang solak ada students lan alo disciples lan nyawlak ada proses temana yalang onang ja tau kemetinyi tau me hangsin ngoya be ngok bulan ministry tu sauda yulak jingne NMM maidam yaklak jingne auyen maidam ya unangge ngaulan mission port ya kai NMM office temana ngaulan sunlak hayang saa ngai ngok bua NCF Pastor Lim ngonang hadau do konyak kada naya nau si Lim sonoklak hayang sponsor palak akung Lim yesi manyulom belum noksa Lim wongpong anyo Mumbai ma post cha ngonang hadawa associate pastor si boy hadau mo NMM sonbu tau jingna hadau kan mo kada sonlak wongpong hayang sponsor wongpong teman moilana hatau kia teman tayo pun miang gama sponsor ne miang bume hayang tayo pun miang gama teman paibu ao mengobu Judea mission noi teman lenglak yang hamnaksi nang hayang adawa Yesus Kristus pen ne miang nang Yesus Kristus pen na anu pen ne miang tam nang ayada
hay yang ada proses jenang bun miang kama ating ba pen teman miang manok jauh se ada ka wang ngau tamanang ka wang ngau cai wo se de muhiman Yong omong mai dai nang min yong pha nang anya ina se kipesiam nilan yelak china hadau sana chi konyak kadalan konyak chathali yelak china se nang da kawanga angan wong phango nang to kheme pangniu ha nang da yong omong hum nang cha yong nang da ating lakpu ayong cha ngo nang chau se hadau e tam nang to kheme nang ayan nang ministry da kawanga yelak ba moy man tam si o se akong wen ma mong mai tai bu mong hum tai bu ngaulan yelak pa chai na tam nang sa program mango bu kia tai tem akong yo pa solak sa hadau soma konyak hem ebu 160 episode ma moilan cham si yong lo cho ta bưng ao e la ta man ngon na e man ngon cho la ba tham la ngao te ba bưng ao e mai chen ta lai mai tham bơ bưng ao ta lai mai tham bơ bưng ao Quang nhạc nam tiếng gió
akim na akunga yopa yalak toma ngamek lim hatokia China tamunang number chama sa konyo ba nyo bukia mission toiso toma linglak nangai nang yang ba atam yoi sangsanga ling balan ngonang imanyo anyo siong sa linga dialog jina sa imanda nang angan wong phadam si sa ano ni sibame ano maling ngo balando linghu bu chudai yaha kawang nang phadam si o sa hadaw ngamik chana hadaw yaha ano ni sibong ngamena sa ebukia NMM me director moyang ausingona ami yop take yang boy sa to mana tayok yang boy yopu macam lang ngai nang hangna yopu angan wong ngonang se ngonang tau kai hadaw da tinglak pu jina to man yopu to kawang chan kalak sa tinglak pu phai yopa tau kai me director moyang ausin awen nyulom palom noksa ka dalan moya ba iman en ya hada kawang nang yalak po oisio sa iman en ya ha chingna yopa ni ba pon ma lem si ba pon ma tini hangi ba to maling lak chingna sa taidam lingyang ke hado sai so da ke kawang da minyong fa to man moilana cham sa yopa so ha ya sanyale sipsiba moya man tama hado taidam ayong ya lak chingna sa to man tim tayang ke yong mai ya so da ke na minyong fa ba o yang kawang anyay na sa tomana tayo tau kama yoy sangsanga lingangonang ano yalak belingalak china sa tomanta nang yaha aja angan wong kai o yang kawang anyay na sa mabuka dalana linghu buchudai taihu buchudai hadaw chudai yaha kawang nang tomanta ya kai yang anyay sa NMM Tarikro moyanga ausin ayen noksaka dalan ayen panapa toiling ngonang ke tomana tayo toman yopu tenanga siai ngokalak sa tinglak ko yopu wai tau kai no ko wa yang khawang ausin ayen hadaw ka somyong moya bai yala pa iman en ya hadang na nang yaha achau kai toiling atam si o yang kawang anyana sa toman hada to so yan taning o ayen kawang anyay na sa tomana hangi ba nang min masaling laksing na sa timada anyay na sa nang so sabagaya hangi ba nang pungaw amay tamhanyanga yung maya nang ni halan tang ma hadaw ngaw tamdage hadaw ngaw lilia moheman ngaw na menga tamha toman yak yuwa ling oklak sinasa nang yaha chau toman te omha hadaw tu so yandaning yanda yabo heba kheme nang ngau te to yanga nang dinyam haili bu phai nang so sanlak sinasa nang bu moheman to lak sinasa yala pa nang te to tambao sa yo kande yanda yo yabo heba kheme nang toman te ngo phao sa toman mong janang da pha hadaw heba amai so da mo sinasa nang de minyong pha yalak pa nang bu moheman yuwa ji so men yo puai opa nang mong chang yo amen opa taman ye nokta man tai pe moi man pa cheng hai cha pu ngao taman tamoy ma